ابراهیم کابان ادیتور تورا جیوستراتژیکیا لیکولینان جا آلمانش بخمل لگل منک ابراهیم بخیر هاتی دست که من حس کر پرسا پارلمان اشتا بکن براستی لگور نرینا تا دما پیشتا اف پارلمان سوریه که اندام نوی هاتن اهل بجارتن و وقت تی خواستن وقت پارلمان که دست بکار به بریارم بستینه؟ سلام جمعه و تماشاگران رودا و تیوی راستی رژیم سوری آنها وسا به حاکلا کی داره سر حاکلا کی زانه تخازه شاب که تخازه پارلمان تو ایزو درخش برکه کمیته تنفیزی آکو رپیده کاربه هر کاری و هر اتفاقی بکه دولت در دور سوری راج برود کاربه مثلا به ترکیه را بده بسینه هنگ اتفاقی پیمان لشکری چکه مثلا کاربه کار نمیگه وقت نمونه جبر ویجی او بحاجت مجلس تشریعی جرات بیجین کمیته تشریعی جبر ویجی او تخازه به برلمان درخه برلمان کی تدا او بتانه هزا قا امکانیات قا قدرات قا به تسوی بش بر ویجی تدی حتی یعنی تبلکرنا و برلمانه سدی بلکی بدسوی دازکرن و سدی سجی ذات هيئة التحرير جبهة النصرة بيكتينات حكومة طويلة يعني سدي سد من أي ذات نبدسي ملت درد كذا أو خاء بدرد كذا بدسي وك كوميتاك أفكريا وكوميتا جي أساسا جي بارتي أوية أو جي وك رخصتنا ويا تخازي وك مجلسة كي شكل مجلسة من مجلس الشعب مجلسة قال كوميتا قال تخازي وك استراتيجية أوي بريكش بركارب اتفاقياتنا شكل بتركي راج بو باراستنا خا جبو هبونا خا بردوامية خاش برك بتدي أويا وك مؤقت من السر السوري حتى كارب خا بيتر نجم خا بنجه بكي هندل سوري دا تخازي في رنجي في برلمانات بركلي أما برلمانا براسي دمات باش تفكري برنجه كي بنجاهي استراتيجي و برلمانا لدرباي هريما روجاوي كرسان يان هريما خوسري يان لدرباي هريما السويد دروزيانا بيتر ملت علوي حتى في دقيقه ورا اتفاق نكر نجبو تبليبن شخو كنت وصلت نري او تخازي كورفا يعني ويناك بوليتيك مجلس التشريع جرات ريجن وقفه آواب که گوک استراتژی خو جبر کام به سیاست خو پلیتیک خبره که د پیش روزه خدا باشه و دمه يعني اف اندامين كوهاتنا هالبجارتن نونريا ريفابريا يعني نونريا نافچين ريفابريا خسرنا كن يعني اف لدرفاي هالبجارتنان مانا و دمه بريارين كو برلمان درخه لنافچين روجاوي كرساني وباكور روجلات السوري قد يعني تأثيره ما تنوان برياران يعني باندورا بريالي كدرت خير نبس روجلات كردستان باشوري سوري يعني روجاوي كردستان يعني خوسري يعني لهريما سودا محافظة السودا اب هريمانا براسيل درباي مجرى اتفاق وينا وحتى بدقيق ذات الدرباي باندورا ببريارنا او خد غازي اب هريمانا درباي باندورا بنش بركو چما وصد بينه يعني او دبينه بريارنا تخازه دينه و دمه تخازه میگه خو وصد عددان کی بجب کی تخازه بنگاه سوریه برنگ کی خاطر دا بیتر بجب کی پیش روج دا اگر که هریما روجاوی کردستان یا هریما خوسری ناف پلیتیکا و دابه یا ناف برلمان دابه یا مثلا دروزی ناف دابن یا علوی به دنگ کی اوش ناف دابن سدی 56 شملت سوریه یا کسن هانه که هر برلمان بریار دسوان کرده بلکه او تخازه اب کسانا لدربای برلمان بلینه حتی کانه به بیتر باندورا خاصر پلیتیکا سوری و تکلی و دانستاندنا درباره درنگی خو و بدنگی خو بده بسینه نبرنگی گل سوری باشه کاک ابراهیم مثلا تو دبیجی زانیاری انتهانا لسر ناوروکا ریکفتنا د ناوبرا هیزن سوریا دموکراتیک هسده و حکومت شامه ده يعني بوست خود دبیجی كنت معلومات الجمتهانا لسر چل هفكرنا يعني قصد يعني هيزن سوريا ديمقراطيك هسده وحكومتها الشامل لسر چل هفكرنا حطانا يعني هري باش لهفكرنا لسر امر امريكي تشتن امريكي دخازن او حرتش تسر هفكرنا ذات حركي برنجك تفكري حركي ايديولوجيا كفاه خوسري برنجك ايديولوجيا كفاه جبو كار كفاه جبو خوسريا كفاه هريما كفاه وذات احمد الشرع وحكومته ويش كور هريما كفاه استراتيجيه كفاه هر كسي برنجك تفكري حتى د سيستم افكرنا د سياسه البوليتيكا قد برنجك تفكري لاما امريكي دقته وزخمه تنسر حد اليان جبر بيجي جور نوچين هنا جور اتفاق وبيمانه نافانده هنا ايه هنا كو بدافكي هنا يعني ايه كو بنفيسته هنا
حتی شی امریکی جوان را بسید به اون هف بکن ده هری وطای دا اون هف بکن وطای سیاسی دا یا وطای لشکری دا یا وطای اولکاری امنی دا حتی تشی جوان خوازن لی اما بیتر وقت تایبت امریکین ها دکتر وان دکن جو مثلا لشکری اولهی امنی حتی جی از گمان دکن گاونش هبرا داویشد یعنی بیتر بکی گور اگاهیش مراتین وکورن یکی تایبت یعنی پرتش به هبرا گاون داویشد پرتشتان بن ماسه ده هر به هبرا اتفاقی کی مثلا چنه او تشتي كل سنه اتفاق كرنا تشنه كاك ابراهيم تشتي البن يعني ماسه ده كان بحث تشتي بن ماسه بك يعني بيدر مثلا مشارك الاشكري يعني شام كتي وقناعته يعني احمد الشرع جيشتي وقناعته وهزن قصدت نكارن در روجان دا تبلي شامه يعني تبلي وزاره دفاع بن شبركم مثلا قال لك زحمته شبركم هنكي تجانس نافاندا تنن شبر ليش احمد الشرع قبول كريه كبيرنجي لأما ناخذ رنجك علني دناف جواك دا بيجن يعني دناف دولت هريمي دا بيجن ديت مثلا او لكاري امني دا او بخاب راسي امريكي بوان راجي كارو باردكن وقصده راجي تكن لمسائل امنی دهز تایبت اکوشری ترور دکن به حتی رجب دستین بلکی نزدیک از گمان دکن بور یعنی انفورماسیون بودگن ما بلکی نزدیک به هر شر کیش بکن تجی ترور لهری جی یا در زور یا مثلا ادلب بالجنة بیتر ده امور اکونومی داد امور اکونومی داد گلکی کیش نهدی گلکی تشتن تایبت کرنا به هر گلکی کار دکن گلکی بازرگانی به هر دکن لید نکارم ببیجش برکو بلکی زخمه ترکی سر شامه گلکی خورتن جبر بیج نکام رنگی کی رقابن علنی برای که آشکارش ملت را بجن لما اب حرست تشتنا اکونومی ابوری مجارا اولوی امنی مجارا لشکری قال لك قانون هبر افتنا ولكن نمونه او شر البيضاء ساكنين نافشا حد يعني امريكان الهف توكرن براستي دي جيفينا جنرال مظلوم عبدي واحمد الشرع دا الشامي قال لك توم باراك وكسن امني جنرال كولونيل امريكي قال لك زخم افت مثلا حدا دبيج وي جيفينا درنا كامل هاكن لما احمد الشرع مشكلات خويا مشكلات خويا كوجيرا هنك شابيل هنا دشامي دا او شابيلانا تيار نجريداينا باستراتيجيه تركي دش برفيجي نكان قابنا علني بابه بهسديرا حتى دولي تبوستين وتشبوستين وزاري بدن كردان وهسده از گمان دکم یعنی وقت جنرال مظلوم عبدی را اتشتا گوتبونش کس کلمن الا اشکری راش گوتبون هگر کوند کارم وزارت الدفاع دیان نونرن وزارت دفاع یا مثلا سروکن ارکانن یا تشته وسا گلکی گوتبون وزارت از گمان دکم جنرال مظلوم عبدی تشکی آشکارج گو گوجمرا گوتنه کرسی هری مهم درن هری مهم دهندر وزارت الامکان بدست وخن از گمان دکم جوان گوتبون لی از گمان دکم دیزات بیجم امریکی دورکی گلکی مزند و چیروکی داد لیزن سروانا وزحمه كتابين سر حقا يعني الشامج ورا قوتو امكان وبكن شريك ده هر كاري ده اما ام تخازن وقت رغان كي در بدر كبه كو ام ببيجن كو ام بونه يك وتبلي وزارته بونه قصدت بيجي تايبتيا ما هي تايبت بنديا ما هي اف تايبت بنديا ام نكان جي بكبن سيستمامي لشكري غير سيستماويه وندن خابچ كي پیش دابدن ليه لسر دشتان هف كرنه از اجاره كي اكرانا روداي بيجم اولكاري امني به هبره كاري امني بكنه دواري اساسشان ده ودواره کی شر تایبت تروره ده حد اندال هف کربون و به گاونت پیش روز به هر بابنش بکو گله کی به هر اتفاق کربون و جنرال امریکی جی و کی استوان نراتیب کن چبو به کاری برکر یعنی و هزین حسده و هزین آنتی ترور دیجی ترور در کون در وای سینور روجاوای کورسانی و باکور روجلات سوری از گمان کم بله جبركو اساسا هزن تايبت قصد حسد قالك كار كرم بامريكان ردما او بالفرن الاشكالي امريكي تشون ادلبه او كسن هنا حراس دين جرب بوتن كشتن او كسن هنا تورور كشتن يان اكل بابه هاتي كشتن يان كسن هنا الحلبه قالك حسد بشتاري ويدبو وفيداويجي ذات امريكان بريكو يعني الاشكال الامريكي يان هز امريكي عزماني دما كنت كي كاركي اوبراسيون كي بكن تجي كسكي تورور خبر بري وين نوچه دگار يهاندن وزارت سوري گوت امتي کاری کنه لدر زورجی یا لبابجی یا لادلبجی بلکی پیش روز لادلبجی به هر کار کنه مطار بالا فرخانه قامشلو وید دست کده به لگور آگاهی و زانرین يعني تشتك هي كوميتي عزمان
آگریدای وزارت سوری داشت بر ویج او کمیته از گمان دکن و موظف نخوا بشتینه بالافر را اقامشتو او از بینن دوی مشاره دانی هن گاو هنه بکی سوسو به هبر ناوشن لی اما گاون اولوی امنی ایهانه پیشی دا و گاون هانه اگریدای اکونومی دا به پیش دا باویجن و مثلا مطار بالافر که کوبانی افروکا اقامشتو بلکی گاون هبر باویجن گل کیشبر که براستی او فروکا قامشتو هدی اتفاق نافچه وان شامل چت به از گمان دکم گور تخمین من او نجی زحمتیت ناف حد یاندا تشنتن هنه جه زحمتترن مثلا اندیماجت نافچه حسده و نافچه وزارت دفاع آشامد گلکی سپاس ابراهیم کابان ادیتور تورا جیوستراتژیکیال لیکولینان ج آلمانیش باجاری بخ